Musiasa Jacob Mantire norete mwingejo tigia kureta siasa kiri mantu jegie ukari akiuga bubu ne bubu gutuma maitha Jacob kuthoja kiange kia rithi Mantire akioneka kugera mugwe kira wari minister wari mitheka rentore na kugaga kujira mwinge na otibu atethia nderia arigitini kia minister Kale Mutembei na report je. Musiasa Jacob Mantile arerete thina ya ukaria kaunti ya Meru muno kiri arithia ng'ombe aria akuga thina ni siasa itebui wethiritwo kwina thina ya usalama mieri ile a Meru muno na arama eneo ya urithi wa ng'ombe twithiritwo tuiyetwo ng'ombe maita ya makai mieri ile ya nyuma kumarira ngavana manejire ko tuikiria askari nara lakini usalama iburai bwe kwenda kuthoka na bwireta thina nuntu bwa siasa mbinge wona mwondelerio wakwa mantu yo salama muno bibi usangia ni siasa mbi. Mantile areretie uge wa mubangania wa kiama kia DCP Mithika Lentore aria Mithika ugete ngavana wa Meru Mutumantu Ethingia ena maitia ya kunenkera askari ba kaunti ngugi ya kurua na maitha askari betu ba kanzu kana ba county government batueni kokalia magogo batueni ko mamaramia ule obengera kudake no kwa beta kudiorungana una ng'ombe ko begete muteo no beta kura wa nondo stage eu batueni ko tangwereko augete ugwati watonyere muno Mithika waziri kirirwangiro uremi aria akuria arethi kwathurana siasa na moirane matongoria baria bakwenda gucokwa itene. Wewe wari waziri no tendere komia manto ya security ya ng'ombe. Wewe waziri na ng'ombe already in department ya kilimo. Anto bakwete barabonde bakoro bakwete baraboro Imeru bonde bakwete Mithika waziri wa agriculture. Na Mithika akiura ng'ombe Samburu cia kurethi ara munda yake yore I think inyaimwe nira toiji ni akuria atongoria baria bareitene batige gucetha na uturo wa antu na njira ya siasa aria ongerete tagari aria ngavana Mutuma gucokaniria ukaria ni rirutite ngugi na thina ya ukaria icokerete mieri iri mithiru mbere ya ngavana Mutuma oya atua ya kuchoki NPR na ngari yele antu boro wa antu kucionthe mieri Mutuma choki askari mieri kenda imweri yoyo moyo yo ethatu na yo elemuthia iro usalama wanjiria kuthuka akiariria kwirutanira kwa munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kurua na wamba wa ndethia Mantile akuga Kindiki atethetie na inyane augite na wetikio na munini wa rais na ngavana Mutuma na ni babatie kwewa kanya kuruta ngugi na ria Kindiki ari interior eyete Meru maita saindi ya 10 manto ya ng'ombe Eguma deputy president delegation ya Meru nitetegero maita mengi na kwiro wamba buraibo guthire imana wamba ndakura bachoka mieri ile rira baetere bakarandi na ngavana na mikakati yeko ya kanda na wamba bo at least ya Meru bararire bo ya na through support ya deputy president kusungavana ya mainge na ni bakarite ndia deputy president na bunge na bakawata ni raura batethia antu bang'ombe windenda Meru kinya batu to anto basiendete to support deputy president yo wetu Kindiki gobra bange ba support ibo na ora wa support ibo to kwenda to neli Meru betu tumwe kunge murwerigete kia seneta kaunti ya Meru Timothy Kithenji augite mbithukiro cha maitha ni kumana na urungamiri wa Borisi aria akuga kwina bata gucenjia utongorio wa Borisi kaunti ya Meru. Transfer all the police officers including the boss with immediate effect. Kana maandamano tugetia maandamano Meru county yonde. Number 2, Kithure Kindiki, if these people are not transferred from Meru County, resign as deputy president. Because it's a shame. Kiripotera Nteto Chiawero, rietwa riakwa ni Caleb wa Mutembei.